yo support David boin bloga ga lo ma cha boin hi leg day ania I lo ma le le me to hin ke pon ti ka chap to leg day hi ka vlog cha na re to ma se tripod ka kan nei le thei lawa chuan leg day hi chu tripod de lo ko chu na har ve de la ga chuan boin na kan ti thei ta a lo ne ni chuan boin leg day hian leg extension kan ti ma sa beranga chuan kan squat zo leg extension a kan lu le ga chu me zo hamstring curl emo Bulgarian a kan lu ta chuan calf raises slam kan ti bo ga masa boin hi ma sai workout ni dang ang bokin kan in stretch ma sanga kan in warm up nga chuan chu mi zo pull up claim ka ti ma sa pot dua leg day ka tran mai asan chu tu lai pull up pa han ka chhe me ma chuan pull up hi improve ka dua pull up ari ni bul kan chan nga pull up voice som level emo kan the ten kan ti nga chuan leg day kan chan don yo tu na stretch ang guys warm up kami roll pad ang tin hey warm up na chalu tu kan dia ati na back day lo nei ta I back ki roll nga emo boy leg day ni ta ati na kan quads kan koi don ta tro boy na chuan kan quads ha ya kan roll nga hey warm up chata kan dia stretch boka asa stretching ka chu asha na ti le thau chungai don na asa chu hemi hian enge a stretch lu tuk lawa hemi kha ati tu hey ati na hemi na ti ro chu ike kha oh boy na ka hua ka no lo ring ro ati na man pull up in bukan cadona tu lahi ke workout eng po back day ni mo chest day ni mo eng ni po hian amai pull up kat nge ya asa su sayang khan pull up hi kat chhe over tu lai so pull up in bukan cadona in zero na ma ya ke pull up hi kat thei ba lo push up tu voi som level ka da voi som level som na ba asa pull up hi tu voi sa ka thei no Voi ruk te ka thai guys the rest of starting with the sus machine okay starting with the leg extension let's warm up did it over warm up set just to get through the motion one chill guys exercise is here cái này ngồi là hết tất trăng á tiến hành tỷ thầu bóp thì tôi áo lướt tôi càng hay thì một nó sẽ dẫn tới we want maximum contraction thế thì just not just getting through the motion thì hành tỷ thầu của tôi áo lướt tôi mà sẽ hay rồi mua in shape cái hiện trăng là tôi là hay bây giờ hiện trăng của ta hay bây giờ sạch nan hiện rồi mua in thì mà đã sụp lên nó còn không control thấu là rồi mua in wow set kan jauh set kan alu kan na tinggal squat ini chan lo minti mai dia masa leg extension hi ka ngai dana tuan quad ta hian pre exhaustion chata kan ye ke ba tuan ti veru ka ti mi lo guys ka vlog ni lo man chin ni tuan ti veru ti ang hi ka nei don mai lo ada tu mi ma tin hi kan dang la ma kan ngai zong le ngai zong lo ta kan nei ba ka ngai zong lo ma tuan itana chatu kha lo ti la ne me itak sai ne an bil zong a he ka ta na cha he ti nuam ka ti ti ka lo ti ve to ka ke pon cha ka ti ang ka ti ve ve thau ka no enough talk That's how you do. That's one set. Kakak set kata ni.
Ragazzi, squat giando di là. Squatที่ compound exercise ช้าก็ดีเบอร์เนี่ยที่มันสอน pull up 25 thing จังนะ warm up เนี่ยดู 1 2 25 60 90 well squat ดีละที่เรา reps ดีละไม่ช้าあバーね、100とペアどんたわ。それバーがティアデルととバーロ。あと就係，是啊，是係。啊バー係做バー你沒帶是，啊ティアデル去年沒有，是啦。ティアデル麼？哎，你做沒做？110kan rep 多啲係做。So people always ask me when they saw me in the gym in the pumping iron days, they say, why is it that you're working out so hard? 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. The others are working out just as hard as you do, and they look sour in the face. Why is that? And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal. In front of me is the Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal, to make this goal, this vision turn into reality. Every single set that I do, every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to turn this goal into reality. So I couldn't wait to do another 500-pound squat. I couldn't wait to do another 500-pound bench press. I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups. I couldn't wait for the next exercise. So let me tell you something, visualizing your goal and going after it makes it fun. You got to have a purpose no matter what you do in life. You got to have a purpose. And Muhammad Ali worked his butt off. And I saw it firsthand. Hey guys, today leg extension kan lu le na. Kan lu le na san chu ma ku leg extension ka. Re-exhaustion na ta kam na. Do working set up ka pe ka ma do na kan squat da. Tu hu leg extension kan lu le ya. Asan tu gives a good stretch to the quads more. Le baga tu na working set up ka pe ka ma do na ma ku re-exhaustion. Squat ta na kan lo prepare log la anga ha kan ma ta. Tu na failure. Kan chap leg extension. This is the real deal, guys. Cái kế mình tu tổ lấy cái session cái tiết rồi, thấy không? Cho cái squat ta cái squat sắp vào, muốn tôi cái squat chó vào đó, mà phải hạ chú cái hạ em thôi, mà cho chúng mình hàng cái lấy cái session này à, tu tổ rồi cái kế này, trong cái chuẩn bị rồi, cái lúa cái chuột sẽ tóm nhau, cái lúa rồi cái này không bỏ, mà sẽ bơi lâu cái it doesn't matter, bơi lâu cái feel là ha bơi mò lâu, bơi mò với chú tụi nó cái workout thì là hi cái zo fel hi này, cái thiếu ti tour, the plan. So tu na sas machine ang ati dona. Abductor niya min dikta su sas machine na nila wa. So ang kat dona hi asa tu kang kuat tu na han enura apa lam le asin ang pagi kang work dio met dia. Tu na headline pas ati. At saya One more for the hose. Come on, one more for the hose. Good luck. Kamal puhi ni ta. Kamal puhi ta at sung na pam ni. Tahi. Pam na. Chala tu. Leg abductor ni oh leg abductor ni tu. Sas machine na nila. Guys. Ini saya cover the two hamstring curl kan kita na hamstring mo hey. Hey tu lagi kan. Tuan, hey, saya sih asyik về chuyển đó là lệ bộ đeo tóc còn gì. Tuan, để lại clock mèo không?
แล้วก็ exercise topper calf raises exercise เนี่ยป่วยหมดนั่นแสดงไม่ปกติก็ก้าวตามนัก exercise ที่องซุนปกติเนี่ยองซุนตักก็จะรู้กันจิมเฮีย seated calf raise หรือ calf machine นั่นมาเนี่ยเหรอจนจะให้มีเดิมก็พีเนี่ยcalf raises กันที่เฮียอัน calf เขาก็เราใส่เทงอะไรกัน calf ซูกันโจนปัวลายที่เนี่ยเห็นลายหิมะจุ่มไปเห็นลายปัวเลยที่กันดูอ่ะจน calf raise กันที่ตัวนี้กันโจนเห็นลายแล้วก็ข้านี่ไม่เอาเล็กเดย์ดูวันที่ว่า intense ฟักเราอาจารย์ดูเล็กเดย์ดูวล็อกเนี่ยเห็นไอ้มิลฟักเราอันนี้ที่เราก็สดๆเราให้ก็พอทุบเล็กเดย์วล็อกนั่นตัววันก็ดูไอ้คลาฟเวทตัวตัวเราอะไรละอามาเล็กเดย์ก็ดูให้อัตรูเทลดูว่ากับวล็อกชัดให้เราต้องเสร็จละส่วนดูให้เราสู้นะโซ่ว่าส่วน maybe กันในโพสต์นะเราโหดที่เราอาจารย์ดูว่าสู้เราส่วนที่เราวันก็ลงมาให้เก่งเลยเส้นเร็วได้เนี่ยส่วนเราไลค์ง่ายเรา subscribe ง่ายๆส่วนกับโซเชียลแล้วมาเรา follow ว่า Instagram แล้วมาreels กับ trainer fitness และ health ลำปังเท้า health มันเป็น mostly bodybuilding พวกนี้ใช่เราไปก็ลงนะ